igen. Mine damer og herrer, ej piger, cosplayer, damer, furries, bronies, ponies, russerne, hooligans, furries. Har vi noget der? Men! Velkommen til Dating 2014! Jeg ved ikke, hvad jeg gætter på det, men vi har i hvert fald set enormt meget frem til det der. Og hvem kan sige, at det gik godt uden cosplay? Men cosplay uden dommer, det fungerer heller ikke. Så! Vi skal huske til, at vi har glædet sig endnu mere, end vi har til gengæld. Det er rigtigt, fordi allerede i marts blev der spottet en, som simpelthen havde Pinky Ånden. Ånden. Hvem var det? Vi så en, der havde kostet som en af de famøse spotter her til Pinky. Ja, som kender også. Og derfor vil vi rigtig gerne byde hjertelig velkommen til Amalie Martins. Hej. Du cosplayer jo som pop med det. Det plejer jo at være lidt andet. Hvordan kan det være, at du har valgt Aegis med slotter? Grunden til, at jeg har valgt at gøre det på den her måde, er fordi jeg havde en veninde, som kostede den omvendt, rigtig version. Men hun har ikke rigtig kostet ikke bare mig og penge. Så vi har valgt at gøre det her, fordi vi synes, at det er super hyggeligt. Og derfor synes vi gerne gøre lidt mere ud af vores cosplay. Ja, jamen det kan vi jo godt lide. Især når vi går op på det konkurrente kommer igen. Jeg skal ikke huske, at vi kan rigtig godt lide på det. Så jeg vil sige utroligt, og især farvehåret er virkelig godt. Men ja, Amalie alle sammen! Som sagt, hvad er en godt uden dommer til cosplay show? Nogen skal jo blive den. Men vi har inviteret en masse dommere over det hele fra, nærmest hele Europa. Så vi bliver nødt til at skifte frem og tilbage mellem engelsk. Vi vil prøve at gøre det så godt som muligt, så alle kan være med. Men vi vil starte med cosplay-dommerne til showet i morgen. Og den første, vi gerne vil sige hej til, det er Mona Vinter! Og Danmark er jo så tæt i verden for at lave rigtig fede gospel-acts, så intet pres, som vi skal vente til nu. Tak skal du have. And now in English, next up, Tom John. Ni hao ma, Tom John. Okay, in English, for real. So, what are you looking forward to the most here, Dave? I'm looking forward to the acts, because throughout Scandinavia and the cosplay acts, Danish have the best showmanship. That's about it, thanks to Tom. And next up is Yoshio Cosplay. No, Yoshio Cosplay will not be attending for some reason. I will go for her instead. Ask me a question. So, hi Yoshio! Hi there!
Okay, you've been to Genki a couple of times, so how do you like it? It's okay, people. No, it's amazing. Don't you think? Thank you. Okay, for real, it's unfortunate she can't be here, but we love her and we want to see her tomorrow, so it's gonna be cool. Yeah, awesome. She was actually about the biggest team at the CTAT competition in China this spring, and it's pretty awesome. So, and she's looking forward to it, I'm sure. Yeah. She's been all over. So that was the judges for the show tomorrow. Remember to pop by and check it out. It's awesome. Should be around 5? No, well, it's 2 3 p.m. 3. Yeah. 3. Awesome. Okay. Then it's awesome. Awesome. Yeah. There we go. Awesome. Okay, anyways, cosplay judges tomorrow. But there's also the craftsmanship Sunday. So, we want to say hi to the 3 judges from abroad. And first up, Lightning from Germany. Hallo Lightning! Autobahn, wieder! Wurst! Schön. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Schön hier zu sein. Entschuldigung, wie geht's? Very good. I'm feeling very fine. Okay, I guess you understood what I was asking. So we're going to go and make this just for everyone's sake. What's your first impression of Denmark, Genki, the whole lot? Anything? I'm here for about, I think, 10 minutes, so I can't say much, but I saw 2 very big, fluffy bears. They're so funny, and yes, that is my first impression of this convention. We do love them as well, and they are gorgeous. So. But that's about it for now, because we're going to see Lightning again Sunday. So thanks to Lightning for now. Next up, from the freezing cold beyond the wall up north, is Kristenstein from Norway. Hvordan er din norske sommer? Det var veldig, veldig bra. Good. Okay, again, maybe I should discuss as a start different languages. Okay, what are your expectations from the craftsmanship show? Actually, I have been part of the NCC for 2 years now, one time as a participant and one time as a judge. And your craftsmanship is amazing. Seriously, I have been looking up skirts the entire marathon, looking at seams and everything, and they blew me away. One girl, I think actually it was a Danish girl, her sleeves were so beautiful, I almost cried. And thanks from all of Denmark, and thanks to you. For now, again, we'll see you Sunday. And last but not least, I'd like to introduce to you Mika from La France. Bonjour, mademoiselle, ça va? Bonjour, ça va? Okay, so I want to ask you, what do you love most about cosplay, since you're here being an awesome cosplayer and judge and all? What I love the most about cosplay is that I meet every time some amazing people and talented people. That's the most amazing thing is to meet so talented people and we share the passion. That's cool. You're amazing. And another round of applause for all the 3 judges from Sunday Craftsmanship. Thank you. You may be seated. If you like, you can stay. Do you want me to stay on stage? Well, okay. Then, so that's my job with that. We're going to do some of it. I won't get the content on anyway. Men der ser jo en hel masse ting tilgængeligt. Det er jo ikke kun os, der står på en scene, eller cosplay. Der ser jo 1000 ting i konkurrencer, gennem nogle spil, lege, alt muligt går rundt omkring. Og her på scenen, når vi er gået, og alt er blevet
Så kommer det til at være en videokonkurrence, jeg lige først hurtigt. Jeg kan have føler på det, ikke se, det bliver rigtig glad for, jeg er kommet med det. Okay, jeg vil ikke komme til at 8, og den er også så meget, senere, midnat er der Otator også herinde, så vi skal se, lige at se folk, der drikker nok soja, eller vælter over bord, stole. Det var ikke det. Otator er over 14 år, helt sikkert. Så er jeg her i midnat, og det vil jeg gerne se, eller noget. Det er virkelig godt. Så er vi faktisk ved at være godt for åbningsceremonien. Jeg skal bare lige sige tusind tak til Komplet.dk, som er sponsor, som står for præmier og andre super awesome ting. Ja. Vi har jo bare det næste. Total aflæs. Goddag til Anne. Hej. Og Miki. Goddag. Vi kommer til at lave en søndag til Craftsman. Afslutningssession. Det er også det her. Det er også. Tak. Men fedt, at I alle sammen skal være her. Jeg håber, at I også vil have det lige så fedt som vi vil, fordi vi er meget kommer til at sige det. Så vær med til alt det, I vil. Se alt det, I vil. Tag billeder, hvis der er først. Det er en rigtig god idé. Og jamen, have det fedt. Det er enkelt. En gang over. Det er den fede sommer. Ha' det godt.